the link of this meeting just in case someone nak answer, nak ask more questions dalam group. And someone, I tak jumpa je link. Hmm. Let me just alright. I akan show my example, one that I did. Alright. Uh, to answer your question, macam mana nak explain more on the kita nak goreng ayat supaya dapat markah penuh. Cukup ke kalau kita ulang fakta soalan? Okay, cuba kita tengok I punya jawapan ni. Um, Sebenarnya application ni, ini tak very detail lah. I buat tahu sebab I rushing masa I buat ni. But, ya Allah lah, by tonight I will send the newest one untuk pasir yang I akan buat. Tapi, basically, macam mana nak goreng ayat supaya dapat markah penuh ni. Nampak tak I highlighted that I cakap kat sini. Uh, the words used are defamatory in the ordinary meaning. Referring to someone as drug addict and warning others not to trust him is capable of lowering a person's reputation. Nampak tak? Ini pun dah kira you on goreng ni. Sebab dalam ni dia tak ada stated kan. Dekat dalam soalan dia tak ada cakap. Capable of lowering reputations. Someone's reputation. So, okay. Bagi I, satu lagi kan. Kita ulang fakta soalan. Tapi you paraphrase. And then daripada fakta soalan tu, you cuba ask yourself more. Like using the WH questions. Why? Okay, contoh yang I cakap kan. Kenapa I cakap the drug addict are defamatory? Sebabnya it can cause someone's reputation to akan affected in the society. And as a result, akan cause reputational damage to that person. And as for in this case, it can affect it can affect Alan employment. Faham tak? That's how you goreng lah. Tapi jangan panjang-panjang sangat. Takut nanti you panjang sangat kan tak cukup masa and then takut you salah tuliskan. Tapi on how I goreng, bila you stated on the facts of the question, you ask yourself why. Dia nanti ilham tak akan datang lah insyaAllah. Faham tak? Menjawab tak soalan you? I tak tahu ayat apa tapi itulah cara I. Sebab kalau nak cakap salin soalan, semua orang boleh salin. Tapi macam mana you understand? How do you elaborate more? You ask yourself why. Or how can it lower someone's reputation? Macam tu. Sebab kenapa? Because the word itself. Macam tu. Ah. So, ada lagi ke soalan?
Okay, thank you. Welcome. Ada lagi tak soalan? You guys faham ke? I takut korang tak faham. Kalau tak faham, just text me, okay? Tak kisah pun. I lagi suka kalau nak tolong. Ada lagi ke yang nak tanya? Untuk part A. Alamak. Nak tahu tak? Masa I dulu, I tak jawab dulu pasal land law. I jawab judiciary. Yang ni, hafal nombor section. Okay, kalau macam sebab I pilih courts tau. So, untuk courts pun dia ada section. Asal rasa panggil I miss weh. Aduh, malu lah. Okay. Uh, you have to memorize the section. Sebab masa I jawab judiciary tu pun, I ingat dia punya section. Tu yang sakit sikit lah. You kena ingat section dia. Tapi, memang kena masukkan section lah. Sebab I tak sure korang punya mid test macam mana hari tu. Tapi masa kita orang kena jawab soalan how to make laws tau. And then kita orang kena stated artikel berapa dalam Federal Constitution tu. So untuk nombor tu memang you ingat nombor, tapi apa yang sebab dalam akta kan dia punya ayat kan pelik-pelik kan, macam macam panjang kan. You janganlah hafal sepiji. You hafal what the act trying to say. Tapi nombor tu you ingat lah, macam tu. Faham tak? Tapi memang unfortunately you have to remember. You have to memorize the number, the section number. Okay. Amani ask me. Sekejap. Amani ni dalam ni tak? Dalam- Ada kat dalam. Ada. Okay, okay. Uh, okay. Amani tanya, causation and remoteness tu benda yang sama ke tak? Sebenarnya tak sama. Apa sebab macam korang kan, dia letak under the same tau. Under the same big topic which is damage kan. Sebenarnya, macam I belajar thoughts masa sem ni, damage ni panjang gila sebab dekat bawah causation dia ada test dia. Dekat bahagian remoteness dia ada test dia. Tapi untuk korang punya level, uh, causation is basically the link tau. Dia connection dengan defendant section dengan the damage. So kalau ada link, then negligence is proven lah. Tapi kalau there is no link, then negligence is not proven. And remoteness ni pula, dia pasal remote. Whether it is too remote. Maksudnya, if sesuatu harm tu terlalu remote, maksudnya terlalu jauh, then negligence cannot be established lah. Orang tu tak bersalah. Tapi if it is not remote, maksudnya it's not too jauh, then that person is liable. Faham tak? That's the difference between the causation and remoteness. Dia sebenarnya macam lebih kurang, tapi just know that the causation ni is the link lah, is the connection between someone's action, someone breach of duty and the damage. Kalau remoteness, sama ada harm tu terlalu jauh tak? Kalau macam kita tak expect sangat kan, macam unreasonable sangat, then it is remote lah. Macam tu. Itu maksud causation and remoteness. If Amani tak faham, nanti I'll just reply dekat dalam WhatsApp, okay? Tapi nanti I'll help more. Sebab malam ni pun I akan buat more on past year and then maybe that will help you guys more kot. InsyaAllah by tonight ataupun esok I akan buat past year. Sebab hari ni I tak rajin. So that's all. Kau ada lagi tak soalan? Lagi ke? Kalau tak ada, I akan end the call.
And ada orang tanya, boleh tak kalau kita nak guna kes yang tak ada dalam buku? Boleh je. Asalkan kes korang tu betul lah. Bukannya kes ChatGPT. ChatGPT dia merepek dari kes tak betul pun. Uh, cuma ya kan, untuk negligence tu, paling penting, korang guna tau yang neighbor principle tu. Bruno and Stevenson tu. Itu paling penting. Itu landmark case tau. So, kalau korang tak tulis kes tu, sayang lah. Sebab itu yang determine sama ada someone tu neighbor ke tidak. Who is our neighbor? According to Lord Atkin, neighbors is someone that is directly affected by our action. Ha. So, kena ikut, baca fahamkan betul-betul lah neighbor principle tu. Ada lagi tak soalan? Kalau tak ada, I akan end. Saya tunggu sampai 2 minit lagi. Okay, welcome guys. Good luck tau. I'm sure some of you guys macam find it hard untuk subjek ni. Tapi tak apa. Yang paling penting korang put effort lah. Itu paling penting. Unless lah korang tak study ni korang dah put effort, that's more than enough dah. Okay? Just make sure you guys have some rest and just jangan paksa yourself too much. Jangan stress, just relax je. At the end of the day, it's just an examination. 3 hours je. Okay? Jangan stress, just do your best. And I wish all you guys the best. Semoga dekan sana, amin. And kalau ada apa-apa, just text me, okay? And thank you so much for joining me. Apa-apa, just text me on Telegram. Bye, guys. Thank you. Thank you, Kak Daya. Welcome. Bye. Sama-sama, eh, Kak. Thank you, okay. Kak. Thank you, Kak. Okay, bye. Good luck. Bye. Bye. Ya Allah, bersyukur, Kak. Doakan kita orang. Okay, will do. InsyaAllah boleh. Doa banyak-banyak. Solat ajat. Apa-apa, just text me, okay? Bye. Bye. Bye.